ya kani kami mariang bentaga ni kasi ban pundat ya ki kamram ki baklabu ya kathong patenpoy siya kani ka final ya baro kinang songslong subhagin ay ka jinthapti kabajan ha jin ay thapti kaday badap kaburang ba ka pay kasni closing ceremony jong kani ka tournament na ay kublay ya i president bagi secretary jong kani ka club kaba laha pagtuan dor siya ya kani ka snong nomjri ba kinwan ra ya kata ka jin sitristong ka jingnap jang ki khun samla banda ay kublay ya i congress mary badai MDC jong kani ka thai ay kublay ya iba Ibalawan kunang ban represent na sitting candidate actually MLA Balajit Sundrap na ay kublay ya isaga jang kani ka ilaka ba ilang nadakla nagpatnungsiyang barban na siyang lang hamir Sundram ban kisyang ya na sinang lajong kabadan hapden kathang kaba wanra ya ka jinga beli kanam ka burang ay kajin kublay ya gini kiramba kitaladang hangye kita ngamla siya ng siya puteng way tayway kublay yung pinipala siya jarwo kabaladang wa kani ka lempong but kabakarpang kaday siya kinong siyang sinong kibala bang one time hakani ka madam bang sakhi yala kita ki khod kinti yala kita ki men gipara batin long kita ki batray paminat pagchalsa panyo ya kabayna takane kaday kadak kasin kabanayim ini balik senran yala ukhun balik senran yala kita gibaday benta hakani ka tournament yang ay kublay ya ka irina seven star but ya ka forever friend kani ko andra ka jinga dili ha ka kurteng jang ka team ru ay thapti banda ay thapti Nyau di keluar forever friend kadang ka jinga lang palak syirta kadang abang rasa saya kemangas nang banyak trelang makin nyau keluar ban kita di paralok kita sijunom ban makraya ka nang kapura mga kani ka thajami bagi ni keluar lumay na year ban raya kata tumpaang tak mapha email na year tak Baru kublay sini apa? Sabi baru nang sunang mana ini? Sabi kata keburan macam bagi mana sekemat orang kita di keluar jangan kena kecenang belakang ni sekeman keburan dan kublay sini apa? Siajan lo kublay